Bwana Yesu asifiwe wapendwa katika Bwana. Leo ni siku nyingine Mungu katupa uzima na uhai. Sasa nataka nikuambie kitu kimoja, wewe mtu wa Mungu, hapa na nafasi ya kunisikiliza. Kwamba kuna wakati unapaswa kujua kwamba kuna vitu unavyovipenda vinakufanya wewe ukae mbali na uso wa Mungu. Kama unapenda vitu ambavyo unaona kabisa hivi vinakwenda mbali na uso wa Mungu, basi jitahidi kuviacha hivyo vitu ili uwe karibu na uso wa Mungu. Kwa nini nakwambia hivyo? Kwa sababu kuna wakati watu wengine wanashindwa kumuona Mungu, wanashindwa kuwa karibu na Mungu kwa sababu tu wao wako wanavipenda vitu ambavyo haviendani na Mungu. Vitu unavyovipenda, vitu unavyovihitaji kwa gharama yoyote ile, hivyo ambavyo unaona wewe ukivikosa unaweza ukapata shida, bora ukavikosa hivyo vitu ila ukampata Yesu ambaye huyo ndiye anayetusaidia kila siku. Mpende Yesu, usiachana na vitu ambavyo unavipenda vikakukosesha, vikakuweka mbali na uso wa Mungu. Ni bora ukawa karibu na Mungu kuliko kuwa karibu na vitu unavyovipenda lakini vinakuweka mbali na uso wa Mungu. Kama nikukumbushe mtu wa Mungu, sije ukaja siku moja ukaanza kulaumu. Amen.